apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di no ti papanamlagreng bakay? Mapanak iti ayan da Mari Feli, puldulakay. Anya taramido mi dyan? Mapanak lang dumawat iti sili. Naibus nga minantay dinawat ko idinaminsan kat. Nagpasintro da samot bakay? Ha? Uray ni Nana Wilma? Wag. Nuhusto tinangag ko Follow-up, check-up na kano ita. Ay nawaw. Kasano nga dayta? Sapay saan ka makapangan no awan sili? Ano sampay lang abakay? Narigat mo numapan kay iti ayanda. Awan nga rod ti tao. Mangidasar kakit din iti kanunta. Taado pa'y tinaskan nga aramidag iti gardeng. Sa dino tinagnami tay nagawid ka, puldulakay. Nakitam ka din no nakaawid ang Damari Feli? Saan pa'y lagring bakit? Naka-off mo ti silaw da. Na, sa dino nga rod nga iti ayanda. Ang mga no nakiturog da iti kabagyan da Ay, jakon maanusan ti kastoy lakay. Kasapulak ti sili. Ay kaagmula ka ngamin Saan aday tala agdaw-dawat kalaang kalagiti karubat at aramidam. Ay nawaw. Dumawatak ata sayang lang amat-mat nag iti parangan Damari Feli. Ay niya nga tano. Kita hindi ka man agar-aramid iti kalukuan bakit? Nakababain may kada Mari Feli ken Nana Wilma. Awan matan ti flashlight nga indulin ko iti drawer, puldulakay. Anong ti flashlight aya? Ay nawaw, basta, ada pangusarak. Git no rabi. Iso nga rod nga flashlight da tao, tarabi Ay na nga, ibagamkit din, no sa dino tinangikarga, medyo flashlight, tarumwara kon. Kita, amangan numapan ka iti ayan da Mari Feli. Iso talaga ti planok lakay. Manong aldaw mat na sana ka nagsilsili. Awan ti tao di tabalay da. Adda ni antisitang, ngam sigurado nagawid mo tanladay. Napanalaang pinakanti aso, da Nana Wilma. Ibagamkit din, no sa dino tinangiduli nam iti flashlight a ginatang ko kat ni rumabiin. Unay kalagi din nagtangkan ti ulam. Adamat ti supot nga inalak, adamat ti flashlight, isong agrobwata kon lakay. Di mo ibaga nga umuli ka man itigit ti kumarem. No iso lang ti pamuspusan, di iso ti aramida. Ay nalagri nga ya. Kasano no adda ti mapasama keng kadakas? Namin ano nakas jet inararamid ko, ngam awan mat ti dakas anapasamak kanyak lakay. Di ka man kundi katawa di talagri. Agtugaw akit de, tamanganta. Sa anak nga rod ang makapangano awan ti sili lakay. Sige, inakon. Napakalang tilo ko. Ay, amo. Ne, nakalaktigit Damari Feli. Ay, nakakasan nga yung makaalak iti sili. Sabay saan ba't nga agsagdang tataon na iti aso? Ay, amo ko na. Umuli akman na. Tita. Tita, nakaunay gamit lang niya. Si Kamat Brownie. Di ka laag sardeng mat nga agtataol. Intun ko ang panunutan na iti karubang agtatakawak. Jesus. Umasidagan ti aso Damari Feli kanya. Kasla. Ay! Tilipok.
Anay ko! Ano, nagsakit tilupok ka kinagat na dyan nga aso. Anay, imbaglangan ta na ba ilak pa ilatim muli itigit da Marifeli. Anay. Dilagring. Kunakon kat. Da kayo ito ng ka-flashlight ang nakita ngay muli tigid Dante Feli. Abi kasta tila ngayo. Ay, nawaw. Di mo ka di makita tilupok, Junior. Kasano ko mamakita kit nagsipnget. Silawa matap no makita. Aday ta. Ay nawaw. Angitin na pasama kitulog po mandi. Ay na. Ay sus. Kinagat naktihaso ni Marifeli. Ay na, masik ako makanyak taray na kidyo ospital ka anakan. Ang mga no darabis na dyan nga aso. Nanyaman ngamin tararamidin nyo itayan Dante Feli ah. Kat amuyo mat ngawan ti tao. Ay na, di na konsermunan ka anakan. Awagam ni Uncle mo puldo taray na kidyo ospital. Jakpay kayat timatay. Jakpay kayat. Anya tararamidam dito'y balay. Kat Rabin Junior ka na kan. Uncle, imayak. Takayat kung may pakaam mo nga intaray ni Manong Edward na antilagreng iti ospital. Ah, ano nantem? Kinagat ti aso, Uncle. Ay nawaw. Dahit kanti bagbakin ko na. Anya nga min ayat igagana na itayan Dante Feli ay Uncle. Mapan ko mga ala iti sili. Binagbagaak asaan amapapan, ta saan mo't anagawid antim a Feli ah. Natangkan mo tulo na? Para lang iti sili. Apan na inulit tigit Dante Feli? Diyak amok hinantin, Junior. Naimbaglangan na. Tasan anakaro ti donor ti lupo makinagat ti aso da Marifeli. Masurunak mat iti day dyan Marifeli. Na, tapabasulang pa ilaang ni kumarem. Wen tanuin tali na kumamat ti aso da, di saan na kumakinagat? No saan ka kumangamin anapan itayanda? Di saan ka kumanakagat? Damag ko kat inmuli ka pa'y kano itigit da. Ay basta, singirekto ni Marifeli inton makawid da. Aso na tinangkagat kanyak. Iso arumbang lang nga tumulong da iti gastos. Ay na, pangaasim ta di kagar-aramit iti pakaybabay ng lagring bakay. Anyamat apa kay babay ng ti ibagbagang puldo? Saan apa kay babay ng dayjay? Ilaban ko lang matikar bangak. Anya? Sa di naman ang tipapanam, lagring bakay. Mapanak iti ayam da Marifeli. Adakit nakakita kadakwan da di paradaan. Ang mga nunagawid dan. Ay nawaw. Munto'y nagiti resibo a binayadan tayo ospital. Abay, ano nagiti resibo? Kat ipakita ka ni Marifeli Ta mga panunutan na nga gulul-budak. Ay po, uraan niya bail ti aramidam. Saan mo ang mapilit ni Marifeli? Gamin, sikatin na pan iti sularda, bakit? Lugi ta ano da talaang ti aggastos lakay. Ay po, anya ngay nga road. Kat nalawag mo't abasol mo bakit? Gapo iti da itas sili lang. Uston! Na, Agsardeng kan puldo. ay po, bakit dumagag ka kumamot Saan kumaanat ang ganti ulong? Nakababainan ka dagiti karuba. No di mo kayat nga ito dagiti resibo, syakla ang ti mangala. Ay na, nakaawid akmatla ang dito ibalay. Ay, Apay ngamin ayano agnaad kayo payla ang ijay sentro nanang, naimbag ijay taada amin ng timasapsapul yo, sa maysa saanan masapul ng agbiyahe kayo iti adayo, tunggal follow-up check-up yo. Mahidyak kayat ijay. Ngamin, sa anak ang makapaginana na sayat no ijay ti ayan ko. Ken maysa, awan ti fresh air. Sana kasla dito'y balay. Wan matkit di Ay, Marifeli! Rumor ka man dita! Nay, kasla nilagring madyagpukpukaw anak kao. Wan nga rod, apay nga ta. Kada siguro masapul na ken ka
Mala, rumor ka ta kasaritam. Ibati kayo pa'y nga rod dito'y nanang, takasaritak pa nga umunan ni kumare. Anya tigagara, Marilagreng. Makitam day to'y Marifele. Nasugat mo tilok po, Mare. Kinagat ti aso, Mare. Anya, kasano ko maakagatan na kati aso me, katunggal pumanaw kami, isirami ti gate. Amangan mat no sa bali nga aso tinang kagatkin ka, Mare. Ay saan? Aso yu day jay, Mare. Tapno ibagakken ka ni Brownie tinang kagat kanyak. Isu nga ita. Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos, Mare. At iti resibo. 50% ti bayadan nyo. Di ka agar-aramid, Marilagreng. Ay sahanak nga agar-aramid, Marifili. Putno ti bagbagak. Kat no di mo kayat nga agreklamo ak ni Kapitan, itad mo ti kid-kid dawag. Anya. Anya ti kunam, kinagat ni Brownie nga aso tayo ti lupo nila Greng. Wan kanunanang. Ay nawaw, kasano kumama pasamak dayta, kat saan matarumrumwar ti aso tayo. Sabay sa, kanayon mata mailak ti gate. Day tangarod ka, tadyak maawatan. Mangan mo no adda kurang iti istorya nila Grengken ka, anak ko. Di na mo nga ron ibaga ti husto ang napasamak. Basta ipilit na nga agbayad akin ko na. Ay sana mabalinti kasta kapanunutan ni Feli, anak ko. Isumot lang ti kunak nanang. Anya ti saludsudam anti Feli? Addaman ti kayat ko amamuan, Junior. Anya deta akayat mo amamuan anti? Ibagam kanyak no anya ti pudno ang napasamakin antim alagreng. Imay ngamin dito'y balay di na minsan nga aldaw, kat dumaw-dawat iti tulong ka no iti pan naka-ospital na. TJ ka di anti Feli? Kasto iti napasama kanti. Dumaga ka na yung baka. Idi awan kayo dito'y balay yaw, kat imay nanti lagreng. Kaputa, nakakandado tigit yaw, inuli na latan, tapno makaala ko maitisili. Daksang gasat, taditamot ng akinagat ti aso yo. Ay nawaw, naglukon day ta amari lagreng. Trespassing maggayam ti inaramid na. Kaslakas tan anti. Isu ti trespassing sa ita, isupay lang ti nagpuskol ti rupa na nga umay agpabasol. Kanayon mo't abagbaga ni Uncle ko Apuldo. Hindi namat ka no ipangpangag anti. Bayam, kasaritak day tang antem. Saan ang mabalinti kastangar aramiden na? O anya ngay Marifeli, ada ka din na diskitar mo a kwarta. Mabalin ka din ang maalak ti tulong yo para iti panagpaagas ko. Ammo Marilagreng, basol mo matla ang gayam no apay akin nagat na katiaso may. Ha? Trespassing ka, Maray. Asino nga men, tinang ibagakin ka nga umuli ka iti gate may, Maray. Trespassing manuno saan? Rumbang lang at tumulong kayo iti gastos. Ay, saan? Awan pulos ti maalam, Maray. Aglalo pa'y kastapay lang ti tono ti panakisaritam kanya. Si kapay lang ti natangsay. No kasta nga rod, agreklamo ak iti barangay hall. Ireklamo ka ni Kapitan. Wuna, mapan ka lang, Maray. Di ka madanagan, tasangwan ka. Kastagayam ah. Ay, wun, saan kang atrasan, Marilagreng? Nangagmumat siguro ang timbaga ni Kapitan Lagreng baka. Ora agkaso ka. Alanganin ang mga baka. Tadamot lang ti basol mo. Kasano nga ruden day tapuldo lakay. Awanin na. Nasayang ti kwartata. Gapu iti kalukwam. Ay, awanan ti ko nakapag-bitch tayo. Mayay nga rod. Natangkin mo nga minti ulam baka. Kanya nga tano padasag ti mga ala iti atorne. Ang mga numangabak talakay. Ay na. Uraan niya betar aramidam si Kalagreng. Maabak kalata. Isa hustong. Agsardeng ka. Pagkadalam lang ang dayta na pasamakin ka. Tainton maminsan, dumngag ka ba? No, mukla nga kastoy ti mapasamak. Kat ita,
Agmula ka matan, iti sili di tarubayan. Day tagat asili laangan tigapuna nga aggasgastos ka iti dakkan. Anya ti aramidom dito'y balay, Maray. Ay, kwa. Imayak ta kayat ko ti agkid daw iti pamakawan mo, Mari Feli. Sorry ano, kas diti naisawang ko kan ka. Ita na amiris mon ti bidot mo, Maray. Ay, uwan, Mari. Basol kumot lang, no apay akinagatnak ti aso yo. Trespassing ngamin ti inaramid ko. Kaputa kayat ko ti makaala iti bunga ti sili amulam. Imulyak iti gityo. Nasaya at mat, ta naka-amiris kan, Maray. No inuray na kumangamin anagawid, di saan kumaan na pasamak ti kastakin ka. Uwan nga rod, Mari Feli. Kamalik ti kas dyan nga inaramid ko, Mari. Ay, uwan gaya, Mari. Amang ano, mabalinti. Dumawat ka manan iti bunga ti mulak asilay. Ay, saanan ang bunga ti dawatak, Mare. Diyay man kit di seedlings no adda. Nukasta, agmula ka matan. Ay, wan ko Mare. Agmulak mamat iti paraangan mi. Tapno awanan makagapo nga ag-trespassing ak pailaang. Mala, umunag ka nga raw, ta ikang kaitisili nga imula, Maray. Agasa man da dya asili nga imulam lagring bakit. Nagadumang. Ay, nawaw. Wan tapno adun tumat ti pangalaan ta. Sa dino nga tinangalami ti imulam bakit. Dinawat ko ka ni Mari Feli, lakay. Naimbagmantay ni kanaka. Ay, katwan ata friends kami manan. Ay, po. No, di kumapay ang nakapanunot ka ngagmula ti sili. Di maet kuma. San ka kuman ang nakagat iti aso da Mariveli. Di mo matan ipalagip day ta, alakay. Masapul pa'y gayam nga da mapasamak ken kaadakas. Sakbay ngagnakam ka, bakay. Ay, nawaw! Sursurwam mat ngamin ti agmula iti arubayam. Saan aday tamula ti kaarubam ti pag-in-interesam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Rama, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naisagana ko nagiti orders ako ng mga idrap mo, Tasya, bakag. Ay na, agyaman akno kas talakay. Bayam, inton makapick up dagiti buyers ko, igatangan kanto iti baro a sapatos mo. Ay nawaw. Sanak matadumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kun ka bakay. Ngamin nagasawatan. Isuarumbang lang agtindulong ta. Kayat mo manwin no saan, igatangan kalat talakay. Kaya dakang kadayta na bakay. Hanggang kita ma. Mga mga malugi ka iti online business mo. Saan mat siguro lakay? Adulat tamat dagiti buyers ko. Masukatan tulat taa. Wan gayam, agpaili ak itamat laang. Iti kasta, maidrap ko mat dagitoy nga order. Agan nanad ka bakay. Di ka nagpakarabi eh, why? Wan, di ka madanagan. Agawid ak tumat la adagos, lakay. Si kamot gayam ti lumabas iti paraangan may marita siya. Sa dino nga iti papanam.
Ay, agpailiak man, Mare. Mapan ko man i-drop dagito'y order ti customer ko. Naimbag ka pa'y, Mare. Ado ti gumatgatang kadagiti lakom a beauty products. Ay, wan Mare. Kasta talaga no nalaing ka makibagay, Maricelia. Ayun gaya, Mare. Nakitak ti impose mo a free item iti Facebook mo. Ah? Jay ka di sabon, Mare? Un, Mare. Apay day jay, Mare? Mabalin ka di mat ti dumawat, Mare. Padasak man mat ti agsabon iti orange a sabon. Ah? Free item lang day jay para kadagiti loyal a customer ko, Mare. Si kakit di mat, Mare. Kasla saan tamat nga, kumare. Ala, umay kanto nga rod ije balay, ta umay mo alaan ti parakin ka. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Tasya. It-ex nak inton paawid kan. Taagkuyog ta, Mare. Agkapi ka pa'y Mare. Ay nawaw, agyaman naklaunay, Mari Tasya. Barako ko naman. Awan anyaman na, Mare. Ay, mabiit lang, Mare. Lakom ka di tilinaon dagiti dadakkel a karton iti salas yo. Wen, lakok dagita. Kaidil-deliver laang iti kalman. Ay, sana all, Mare. Naskan nga agdiskarte akmet tapno malpasan ti renovation ti balay may, Mare. Isupay met ang maigatang iti landok. Mare, ibati ka pa'y biit dito'y kusina tamapan ko alaan ti sabon nga itadtukin ka. Agawa am nga rod, Mare. Tapno makapag-istoryata pa'y sakbay nga agawid ah. Wen ka day, Mare. Anyater, aramidin day tasilya dito'y balay bakit? Shh, tangiwat mo, Brando. Ah, Ang mga numangag na ka. ay, anyang roter aramidin na dito'y balay. Agasan ta pinagkapim. Si kakit di matlakay. Umay na lang alaan ti sabon nga itad ko kinkwana. Sabon! Ni, kunat man no para lang kadagiti loyal customer mo dagiti sabon. Kumaa, kayat kanumat ni kumarik a dumawat. Iso nga ikaklatan tapno awan ti makunkunana. Ay nawaw. Ika may tilibre sabon? Uray di namat suportaran ti negosyo? Kano nakita ka sa bali ti paggatgatangan na itilusyon? Gumatang man ni Maricelia kadagiti lakok wenno saan. Kumarilat ta ti pangibilbilangak kenkwana lakay. Adto yan ti sabon mo, Mare. Ay nawaw. Apay akas ta ti reaksyon mo. Day talang titad mo, Mare. May sa apiraso lang ang asabawn. Nayunang met Mare. Tapno at daganas ko nga imay dito ayan niya. Sapay medyo adayo. Mano ti kayat mo ay, Maricelia? Tay good for 1 year use kuma, Mare. Anya? No da kami kinitatang, may sa asabon ti maus-usar mi iti makabulan. Kaya't asawon day ta, 12 apirasaw ti makatawan. Umanayan ti 10 apirasaw, Mare. Anya? Sa dino tinangalam ka dagitoy nga orange sabon na dakaw. Inted ni Marita siya day tatatang. Inted na wanaw? Wano niya? Uno dinawa maaw. Mamuka na nakaw. Ay natatang, dinawat ko man wano saan, tinapatag at ti mausar na. Ay nawaw. Mga mano malugi ti gayem mo no alala malibre dagiti lako na. Ay katbasol na matan na tatang. Anya! Aglisi kay man kit di itidalan ko, tagdi ko sak. Padasak man no epektibo matlaang ti orange asabon ala ko ni Tasya. May kamad dito'y balay, antisitang. Anya ti gagaraman tay. Awan mo, Silya, kaanakan. Kaya't kulaang ti makiin nistoryakan ka. Nakita ka naggapo ka iti ayan data siya iti naminsan nga aldaw. Anya nga iti inaramid mo ijay. Napan ko laang innala ti sabon nga inted na kanyak antay. Sabon? Wan, tayman impose na iti Facebook a libre a sabon. Ay, jak ang muday ta akanakan.
Awan mo't ngamin ti Facebook ko. No kayat yo, ikan kay iti may sa apiraso. Tapadasan nyo mo't ti agusar iti orange asabon, ante. Mayat day di asabon, ante. Epektibo kanya. O, kitain niya o kat pinmudawak mo't basit, ante. Lakay, mapanak man biit iti ayanda Maricelia? Kanya taramido mi jay bakit? Mapan ko lang itaddag ito'y lotion kan shampoo. Apa yung itid mo? Wen ta old stock ko dagitoy. Sana bali ta saan pa'y mat nag-expire. Mabalin pa'y mausar. Ay, nawaw. Ang mga no agruan tigayin mo, ha? Sigano ito bang subsuplay ti lotion, sabon, shampoo, kunamin Inton may boss, umay tuman dumawatan kadag itilakom. Awanan ti ado asa ulakay. Sana bali, gayam kumat ni Celia. Ay nawaw, nagado-a lotion kan shampoo mat daytoy Maritasya. Wen, parakin ka dagita Maricelia. Libre dayta. Ay, kamaudyanan na. Mapadasak mat laangan ti agusar iti lotion nga imported. Wen mare. Mala, umunag ka pa'y mare, tagkapita pa. Ay, saanin mare? Agawid akmat la dagos ta ag live selling kami pa iti asawak. Alang nga rod, maray. Agan anad ka, Agyaman akmanan ka dagiti intad mo kanyak, maray. Awan anyaman na, mare. Ag-feedback kanto inton mausar mo tapno adamay pusko iti Facebook. Wan? Maray. Ag-picturak to no ka, tapno adda maisen ko ken ka. Sino ti kinasarita mi ti silpon mo ita, Silya? Ni Marisabel tatang, ti kumarik ije ili. Ay, nawaw. Dadadailim sa amin ni Kumari Matasyan. Anya dadadaulan mat ngay bagbagayo dita tatang. No nang ikaw, Tasya Kumarim ti pagsarsaritaan nyo itay? Anya kumatidakas ije ngay tatang. Pudno mata. Mangilakla ko ni Maritasya iti beauty products. Ngam kas jay tilangana, kaslasaan ngagdigdigaws. Ha? Katuan, kita man ti kudil na. Nagnisit sila. Una tamuri na nga ron ti Kumarim anakaw. Awan ti kumarik adugyot tatang. Da? Ti pudno tatang. Dagiti laeng mat ititad na beauty products ti kayat ko kankwana kay. Nukas ta plastik ka nga ron anakaw. Ay, piki ka gayang. Una, tano adaywak ni Maritasya. O, di awanan ti mangtad iti libre a beauty products kanya, tatang. Common sense matang. Pudno ka day, tinadamag ka, Silya, kaanakan. Anya tinadamag mo, antisitang? Pudno ka day, tinadamag ko anapan mo inis istorya ni Kumarim Atasya, kadagiti gagayam mo ijay ilay. Ay nawaw, anya kumatidakas ngay ijay ante. Saan anasaya at ikasta, Silya, kaanakan? Gayam mo, ngamapan mo kit din dadadaulan. Ay naanti, saan apudno agayam ti pangibilbilangak kinitasya? No kasta nga raw, peke kaagayam kaanakan. Peke no peke, anti. Tinapatag, kat adda ti mangmangtad iti libre asabon, lotion, kandad dumapay kanyak, anti. Ay sos, di kalama konsensya iti kastangar aramidam kaanakan. Ay na anti, huston ti ado asao, di yo kumamit pagbasuraan ti lapayag ko. Bigbiga! Kunak man nagkumari kayo ti Dayja Aselya, bakit? Katuan matlakay. Nadamag ko ngamin anapan nakakanuin marmaritis kadagiti gagayim na ilay. Anya? Iti anya kumaga pong aramidan na ti kasta, Brando. Ay, umapal kang ka, Anya kumangay ti apalan na. Ay, basta. Awanan ti ado sa ludsod pay. May isa lang ti may bagak, bakit Denggang. Likli kam Dayja Aselya. Pudno ti atap ko, bakit? A plastic Dayja taaw. Saan ka amaawatan, lakay? Dagiti la itid mo asabon, lotion, dagiti la ti kayat na.
San apudno agayem ti pangibilbilangan na ken ka, kasjay. Anya? Si kamat ti lumabas iti paraangan may marita siya. Anya ngay deta nakasupot nga imot mo. Kwa, lotion ken sabon dagitoy mare. Mapan ko man ited iti kumarik di takabangibang a barangay. Sayang met ngamin no ag-expire. Siyak ngay maray. Di nakadimat ikan. Kalpasan ti inaramid mo? Napuskol pa ilaang ti rupam a dumawat kanya? Ha? Ni, anya kadimot ay tangay bagbagang marita siya. Saan ka maawatan? Ay nawaw, di kan agin didiam mo, Celia. Amok saan apud no agayam ti pangibilbilangam kanya. Ay na, saan apod no day tamarita siya? Ti kunam kadi katjak amo dagitiin marmaritis mo kadagiti kumarem. Nalawag ti amin kanyak, Celia. Ginayem naklaang tapno makalibre ka kadagiti lakok. Ay, kwa mare. Di nakawawagan iti mare tamanipod ita saan tan nga agkumare. Ay natatang, no di na kun kayat ako mare. Okay lang kanyak. Sa anak nga apektado niya. Hey, kabali mo ngamin ti naramid mo anak kaw. Ay na, huston tatang. Di yun pagpasuraan tilapayag ko. No sakti si ka. Dumawat kay ti pamakawan na. Nakababain anak. Sapay naggapukan ko na ti lotion ken sabon nga usaran. Sana bali taado mo ti kukumare. Saan laang nga iso? No si ka ti adda iti biyang ni Tasya. Anya nga taamat ti mariknam. No maamwam nga imarmaritis na katitao. Nga imbilang mo agay yemaw. Ay kaya siyempre, masaktanak at tatang. Di kas tamal ti marikrik na ni Tasya. Saan mga minanasaya at anakigayem kalaken kwa na. Tapno makalibre ka kanagiti-lako na. Ada ni Celia Tiruar, bakit? Saludsudom ano niya ti masapul na. Diyan mo. Di na inbagakin ka? Rumor ka, yung kakasarita. Saan ka no apumanaw, aginggat saan mo akasarita? Una yan day tao. Kalpasan ti naramid na, nagpuskol pa ilaang tirupa na nga umay dito'y balay. Kanya amutay ngay. Nungay naka-amirisen, bakit? Aguri ka. Ada imot na kit anak natag. Disturbo day ta babae, imbis makalako Oh, anya ti masapul mo, Celia? Kwa mare, imaya, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan mo. Husto ni tatang, saan anasaya at tinaaramidakan ka? Day ta kadilaang ti umay mo ibaga? Ay gaya maray, awatam ti basit anatang. Peace offering ko ken ka. Pasensya kan, ngamjak awatan day ta anatang. Apay ngay. Basta jak kayat. Jakon amo no kabaalak pa'y ti agtalak iti plastik a tao akasken ka, Celia. Anya ngay nga rod aramidak, tapno mapakawan nak, mare. Di nakawawagan iti mare kunakmat. Jak kayat ti peke. User, kan plastik agayam. Iswa friendship over tan, Celia. Kat sapay la kumata di mon aramidan iti sabali tikas iti inaramid mo kanya. Ay nawaw! Saan anasaya at agundawayan tayo ti kinaimbag ti may sa agayam. Kas kunada nga rod, narigat a maisubli ti nadadaal a panagtalak. Agbalintay kit di kuma a mapangnamnamaan ken napudno. Iti kasta ket nasaya at ti intay panaglalangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Drama apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdum nga.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti iparamid yo kanyak, tatang. Ay, okay lakin ka. No ipadalos ko kan katisilid ni Jimmy. Ay, nawaw. Nukas na. Agawidan ni Bayaw Jimmy, tatang. Sumiti ko na di mawag. Magagara na kung makakita kan ko na, tatang. Urag sagad ka lako ma, Lucila. Nagsaki nga mintilikog kaw. Diyak ka ba ilang tagdalaos? Kaano laang idi nagpamanicure, tatang. Anya! Sayang matimbayad ko no madadaal adagos. Kasi nung ngay nga rin tagdalaos, kadyak ka ba ilan? Ay, mga numaksidentiak dita. Bayam, tatang. Syakti makamo. Nay. Sino ti sirsiripam itigit mi, Lucila? Ay, nawaw. Adda ka matgayam iti malikodak, Emi. Anya nga minti umay mo ibaga aya? Agawid ka nun ni Bayaw Jimmy inton umay alawas. Iso anas ken amadalusan ti silad na. Ha? Ket numabalin, si kakumantag dalos. Saan abali tagpada tamot nga ipag na. Si kalat ta kuman taijay kayo matlang mat nga agnanaed iti asawam. Ay, nawaw. Saan amabalin nga agdalusak, Emi? Makitam ka di dagiti kuko. Kaano laang idi impamanicure ko dagiton? Napatpatag ka di day ta manicure mo, Lucila? Una, sayang matimbayad ko no saan kong aywanan. Ay nawaw! Mapankanto ijay balay Emi. Orayan ka. Anya ti may imbaga day jay Lucila kan ka, Emi, anak ka. Mapanak ka no iti balay ti katugangak ta mapanak agdalos, nanang. Ay, nawaw. Apay pailaan. Saan ka di nga iti ayan ni katugangan niyaw ti pagnanaedan ni Lucila? Wen, saan ka no mabalin nga agdalos ta kaman manicure na laang, nanang. Anya? Bayan nyo, nanang. Mapanak laangan madamdama tapno awanen ti Riri. Kat no ado pa'y tinaskan amaramid dito'y balay. At dapay matibigat, nanang. Mala, adakan ka day tanak ka. Sigurado matla ang adi mo denggan ti baga. Angam kita tadi nakakit pagbalinan ababaw ng day talo sila. Adahon, Imi, bakit? Awan ni Imi dito'y balay, Raul. Nay, napanan na, nanang. Awan mo't nadakdakamat na alakad na ita. Napan ijay mansyon nyo Nay, anyat aramidin na jibalay. May ngamin ni Lucila nga asawa ti kabsat mo itay. Nay, anyat imay na imbaga, nanang. Ni Imi ka na ti agdalos ijay balay yaw. Tagawid ni Jimmy akabsat yaw. Unayin na ija Lucila. Iso lang aro din tagnanad ijibalay. Di pa ila asawak mo tibaunan ng agdalos. Kasano mga bain, naka-ar-ar tila unay day tanga ipagmaw. Agbati kay pay manana. Inaksukunin ti asawak. Ay saan sigurado apaawidan day jay. Itay pay ngamin anapan. Agpeles kan imi bakit. Mapantayo jibalay. Simmangpet ka nun ni ading ko a Jimmy. Hay na, si kalangan ti mapan, Raol. Masadutak ang mapan. Tapay mo't. Kaya't ko ti agina na nabanbanugak ang nagtrabaho. Si kalangan ti mapan. Anyangay nga rod. Ang mga no da pasarabo nga ititikabsat ko kan kangay. Sayang no di ka mapan. At daman win no awan, okay lang kanyak, Raol. Saan mo't anapatagday ta kanyak? Saan ka mo't asimurot iti asawam, may anak ka? Apay ko maasumurotak ngay, nanang. Saan ka di asimangputan ni Jimmy abayaw mo? Uwan, nanang.
Hindi si kalaang timanugang ni Florendo asan anapan. Okay laang nanang. Nay, payakas tamot ti ibagbaga manakaw. Ni Lucila nga asawa ti kabsat ni Raul ti paborito ni Jimmy nga ipag nanang. Anya? Nasakit para kanyak ngam nakababain mo't no ipilit ko ti bagik nanang. Kasanumot an na ibagam ti kasta anakaw. No adda ipawit ni Jimmy a package, ni Lucila akanayon ti text na nanang. Ni Lucila laang matik-ikan na iti pasarabo. Angam awan na sakit abakrang ko nanang. No ni Lucila ti paborito na kada kami nga ipag na. Nay, Raul, sa mga may niimi nga asawam. Ay, di namot ngamin kaya't yung may tatang. Apay kanungay. Jak man na mo tatang. Di namot ibagatipod na makagapo. Amangan mo no ada na isawang mo di na nagustuhan na nakaw. Awan mo tiyam mo ka nagapaan may tatang. Kasaritam to nga ro ti asawam. Isutin nagagat ngay may nagdalos dito'y balay. Tadya mga rod kabailanan ti agdalos. Sa ita isupay ti awan. Awan nga ro tatang. Mababain ako ni ti asawak. Ta isutin nagdalos dito'y balay. Ay uray siyak Ni Lucila nga asawa ni Manong mo ti imbaon kong agdalos. Ang naklata. Tanda mo ni Ime ngagdaldalaos. Unay mo't day dyan, manugang yung tatang. Nakasadsadot. Ay, naglakaan ti agdalos. Di na pa'y maarami. Kinanda giti pasarabok para kan ka, Manang Lucila. Ay, nawaw! Nagadong alahas, Jimmy. Ay! Koreksyon. Gemma kunam. Ay na, yaman na kadagito nga alahas. Talaga abagay ko, tanapo daw akmat. Awanan yaman na. Amuket, asika lang ti ipag ko mahilig nga agusar iti alahas. Ay! Ay, gayam. Ada pa'y make-up kit kan chocolate a pasarabok para kan ka. Ay na, nakababain mat kan ka bakla. Hoy! Anya ko matpagbain na? Kanayon ngamin nga ado ti pasarabom kanya, tunggal agawid ka. Tasi ka lang mo ti ipag ko nasingpet kanya. Speaking of ipag, nakitam, saan manen ang nagpakita ni ipag mo nga Emmy? Ay, nga ron. Ay, tunggal agawid na. Saan ngagpakpakita? Ay, jakman amo iti daya babae. Jak amo no anya ti pampanunutan na. Panagkunakit amo ko no apay asan ngay may ti asawak tatang. Apay ko maraol. Kitaan yung tabakla kin Lucila. Mayat ti istoryahan da iti salas. Ay, nawaw. Saan lang nga day ta? Nakita nga ado ti intad ti kabsat ko apasarabo ti ipag ko. Awan man la ti yawat na apasarabo para iti asawak. Ungagpaiswan niya. Ay, uray di. No day pauit ni Jimmy a package. Adala ta para ka ni Lucila. Ngam awan ti para ka ni Amy. Minsan lang mo't Lucila ti paborito ti kabsat ko nga ipag na. Hey, nga na nakaw. Isulatan ti kanayon nga ikan na. Ang bayam ta kasaritak to ti kabsa mau. Agpakada kon. Jimmy, ading ko. Ay, mabit lang man, Manong Raul. Ada ka di pa ibagam. Awatam da ito pasarabokan ka. Ha? Awatam mo. Ay, kagyaman na ka ading ko. Awanan nyaman na, Manong. Ada pasarabok. Awan ti para ka ni Amy. Makadalawa ko na. Napaulimag ka ba Manong? Okay ka lang? Wala din ko. Adalan na lakip ko. Nagawid ka mat adagos lakay. Kunak man no ijay ka na maturog. Ay, apay kumangay kat awan ka mat ijay. Ay nawaw. Okay laang mat kanyak no ag-overnight ka ijay. Ngamin, maminsan laang mat ti makatawan nga gawid ni Jimmy. Gusto? Makawaawid ang nga ro dito balay. Ay, huwag gayam. Pasarabo ni Jimmy para kan ka. Ha? Awatan mo na. Pasarabo na kanyak? Wayne. Kat no, nagan mo mat tinakasurat lakay. Raul tinakasurat.
Alipatak ngayon ikat. Pwede ka makasumbat. Ay, nawaw. Si Kakit, di mo bakit? Nagkamalila siguro ni Jimmy, tinsurat na anagan. Ano niya? Good morning, bakla. Ay, ganan din sa'yo, Manang Lucila. Kumusta nga ititurog mo? Kat na saya at awan kayam, sino tinagdalos iti silid ko, Apay ka de. Kasla hotel tila nga na, iswa nakaturog ka kadagos iti rabii. Kaya nakabangbanglo iti ulis ko. Ah? Ay, nawaw. Asino kumapay nga eh. Siya nga. Pud na? Katuwang. Ay na! Dahil takit ikay kayat kukan ka Manang Lucila. Amom ter aramidem. Siyempre man saan amabalin nga agsadot-sadot na tao? Mabalin ka di nga agsarita ta, Jimmy, anak kao. May papanitian niya, tatang. May papan ka ni Lucila nga ipagmaw. Ay na wow! Da kayo met. Close kami ka ni Manang Lucila. Ngam awan ti relasyon mi. Iso adida kang pagpanunutan iti dakes. Sana babae ti kayat ko. Sana kasta ti kayat ko asawan, anak kao. Ha? Anya nga ron ti bagayo, tatang. Saan na saya at nga paborito nga ipag Hoy, apay ko ma? Noan niya titratom ka ni Lucila nga asawa ni Manong mo Arunad. Kasta kumamat titratom iti ipag mo ani Imay nga asawa ni Manong mo Araol. Ala, ni tatang mat. Ayawan Ada maupay no ada paboritom. Kas idi kalman. Ado ti inted mo apasarabaw ka ni Lucila ngem awan ti para ka ni Imay. Ay kagagangay na Ada pa'y may sakayat ko nga ibagakan ka anak kao. Denggam. Ha? Sana pudno ani Lucila tinagdalos iti silid mo. Inulbudan na kamanin tapno kami ti kwarta. Anya? No saan nga iso? Hungarod. Sino kumapay? Niipag mo nga Imay. Adda pa'y matgayam na bating alahas kang chocolate, Jimmy. Well, ada pang tidak kadagita. Siguro, adda manan para kanyak ditanya. Ay, kinuadan intad ko para kan ka, Manang Lucila. Ay, nawaw. No saan asyak ti pang tedam? Asino nga ron? Ni Ipag Emmy. Ni Emi ko nam. Api nga ikampay lang. No dagita chocolate, mabalin. Ngum no dagita alahas. An-anwan na kumangay dagita. Kat ijay laeng mat kataltalunan ti papanan na. Ay, uray. Ikak, tapno saan ang maupay. Sayang laeng dagita. No di na mat laeng usaran. Rumuanak labi, tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti Papa Nam Jimay. Ay, mapanak iti ayan da Manong Raul. Adala kayat kung itod ka ni Manang Amy. Ha? Ay, sigurado ang maragsakan ni Manang Mau no makita na ka. Ay, nasapay la ko mga tatang. Sapay la ko mata di nakagura. Naanos ni Ipag Mau. Sigurado ang napakawan na kan. Ay, agrupata ka rin tatang. Da kayo man pala ti makaamo dito'y balay. Inton malem ang makaawi na. Agis tambayak pa itayan da Manong Raul ken Manang Amy. Agkapi ka pa'y Jimmy. Ay na, agyaman ak unay Manang Amy. Ano sa mga orayan ni Manong mo Araol? At da ngamin iti trabaho na itakot. Ay no, si katigagarak. Ha? Kaya't kung itadag ito'y para ken ka Ne, anya nga dilinaon da ito a paper bag, Jimmy. Ay kat kita Wow! Nagado nga alahas. Ay, magustuhan ka di, Manang. Wan, ngam, anwak kumangay dagitoy. Kat ijay matalon di kanayon nga ayan ko. Ay na, idulin mo latan Manang. Mausar mong tumalaeng. Wan gayam, hitaman pa'y ang nalagip mo ti umay dito'y balay kat di nakmat pampansinan ide. Ay na, dahi tapay ti may sa ama kagapon, no apay ngay mayak Manang.
Pasensyakan, No, naiparik na ni Lucila ti favorite ko idi. Hanggang sa nabali, manipod ita. Paborito kayon adwa. Ay na, agyaman na klaunay, Jimmy. At least, kasarsarita na kon ita. Sana kasla idi akasla akpos ti alabas-labasam laeng. Ha? Ay, sorry na. Ay, nawaw! Favoritism kat liklikan. Tapnurik na ti pada a tao kat saan a masaktan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.